kajing kediman kajong i kawidei bat kanika ban penha ban repair ban an le bahai kanika surok kapingi ong ka surok nongpo umden sunapur kanika subject anisya kapinga kren la pun bun telikisne dengan sultanat cibun iku concern jong ini kong iba hakabakadu iwan kanang cicilong bandro susu yang attention jong ke government hakaba ilasdang kandiat teligis ni ban syak tenan bat na kaliang jong ka department hari sang ilapha kubor lamba jong engineer ilapha lamba jong ka district administration ban pensyai halor ka status beneka koi hakanuk benta ka bidai bat beneka surok nang tena nongpo saumden basunpur de mensengiru ang siya na kaliang jonga ngala invite na komentara inwan bani kedu bangan nang batay susu kenrei imsem lala banwan imsem pediam banwan kenrei kam lelei kabang ngakwa kalau ban persyai na kaliang jong ke department na kaliang jong ke sorkar hakabedei bat kan ke position jong ke surok na nongpo umden bat kaban connect ru sadu sunapur bat kaban connect ru ban mi syate syapo sapok bania tekani ke subjek kemoki nadu u ar hajar hatra ar hajar dai hakin syang nak propose atalis ka bangyong ka tak ka scheme jong ka World Bank nila prioritize kilabu denrei hakabakhabdu namar ban nakaliang jong ka World Bank ka ai yang i tang si hajar klo hakawidei bat ka root sector de ka ai ka bami nang ta kalong ba kani kesurok napo nongpo umden sunapur ka World Bank ka omtong inya peipat ha ka face ka ba ha ka ba ka face ka ba hat umta ka pasda tang ba slab shoe ka face ba kan sasda de UMLA jongka nongpo MDC kiwe ki leaders jok to area ru kijuan nakapor sapor ban kerpat bat pen sneu hanga bat ngalawan ru la arsin laisin cekete cakang i bakal long sijak badodon kam adu katanta dengan tu ya pi ha une ubnai ubalai kebeladep ha une ubnai balai donbok ba kadon kaneka budget allocation na kaliang jongka Ministry of Donor hakaba khadu nilala ia kaban perum ia kan project hapo ke priority list kaban kong ba ia kan slot insna ndadu nongpo hadu ha umden kabadon kumba arpo kilometer de hadi nang tu kawan no election de nang ta na kaliang jongka ministry ka ong ba ginsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te kasakut te menta ka status jong kane ngakwa bani thuk tat wasai kalong ba ya ka DPR na kaliang ka department kala penkrek dengan kremen scan balakum no ladam dei menta katayo hakane katayo bangawan ngilala dan pa ya ka DPR sia planning department bat ka planning department kan sapha ia ka DPR syate syapo Delhi Syaka Ministry of Donor lemba jong ka NEC lemba jong ka NEC khnang ba kinyo ban ai sanction kata kedeka latest status jong kaneka surok kabadai na umden hadu nanongpo hadu ha umden kabapoi arpo kilometer